palun selgitage täiskasvanute riikide kohta ja Красивая клубничка получилась? Еще и все. А что тут? See toimub juba 7. korda aastast 2002 ja ka sel aastal on meil mida teeb politsei. Буратино и блок брейкданс. Вот пришли тоже танцевали. Since I was lonely from the start, I think the end is